Kayseri, bir yanım Kudüs, bir yanım El zulümden kurtuluşuna vesile olacak sebeplerden biri eylesin. Diri olmalıyız. Gazze gündemini diri tutmalıyız kardeşlerim. Dinleri şahit olsun ki biz Gazze'nin tarafındayız. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم من القدس الحبيب، من شوارع القدس ومن أزقة القدس. سلام عليكم من الضفة الغربية، من المثلث، من الجليل، من النقب. سلام عليكم من غزة التي تذبح، من غزة التي تموت، من غزة التي تتحدى، من غزة الصابرة المحتسبة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyurmaktadırlar: üzülmeyin, gevşemeyin, eğer iman etmişseniz şüphesiz ki galip gelecek olanlar sizlersiniz. Eğer sizlere bir zarar dokundu ise onlara da bir zarar dokunmuştur. Bu günleri bizler insanlar arasında çeviririz diye Rabbimiz buyurmaktadır. Ey aziz kardeşlerim ve ey bacılarım, sizlere Kudüs'ten selamlar getirdim. Sizlere Kudüs'ün sokaklarından, Kudüs'ün caddelerinden sizlere selam getirdim. Ey aziz kardeşlerim, sizlere Batı Yaka'dan selam getirdim. Sizlere El Halil'den selam getirdim. Sizlere Gazze'den öldürülen, katledilen fakat hala yaşayan Gazze'den sizlere selamlar getirdim. Selamun aled-dimâ elleti ihtalatat bidimâ'il mücahidîn hunâke fî Filistin. Selamun ala Hasan Sakalan ابن أورفا العظيم التي اختلطت دماؤه بدماء أبناء القدس وأبناء فلسطين. سلام على علي حيدر، هذا الرجل العظيم الذي سالت دماؤه الطاهرة مع دماء أبناء غزة هناك في بحر غزة. فسلام على أورفا وسلام على ديار بكر. Selam olsun Urfa'nın aziz evladı Şehit Hasan'a, Kudüs şehidimiz Hasan'a selamlar olsun. Onun kanı Filistinlilerin kanıyla karıştı. Yine selam olsun Şehit Ali Haydar'a, onun kanı Filistin'in kanıyla karıştı. Ve sizlere, ey Urfa ehli, sizlere selam olsun ve Diyar-ı Bekir'e selam olsun. Selamun min kulli şiblin, min kulli tıflin, min kulli fetatin, min kulli şeyhin. Sizler Siverek'in, Urfa'nın ne olduğunu bilir misiniz aziz kardeşlerim? Burası izzetin, şerefin ve Gazze'ye yardımın, direnişe yardımın
direnişe omuz vermenin mekanıdır. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إذا سألوكم عن القلب الذي يتألم فغزة، إذا سألوكم عن الجرح الذي يتكلم فغزة، إذا سألوكم عن قهر الرجال عن صبر الرجال فغزة. Kardeşlerim, bacılarım, sizlere eğer ki elem çeken kalpleri sorurlarsa işte o kalpler Gazze'dedir. Sizlere akan kanı sorurlarsa işte o akan kan Gazze'dedir. Sizlere eğer erkekleri, sabır gösterenleri, yiğitleri sorurlarsa işte orası Gazze'dir. إذا سألوكم عن الشهيد وعانق الشهيد فغزة، إذا سألوكم عن الجريح يكفكف دموع الجريح فغزة، إذا سألوكم عن اليتيم يحتضن اليتيم فغزة، إذا سألوكم عن الرجولة عن البطولة عن الشهامة فغزة. Kardeşlerim, sizlere şehitleri sorurlarsa işte Gazze. Kardeşlerim, sizlere eğer akan kanı sorurlarsa orası Gazze. Sizlere erkekliği sorurlarsa orası Gazze. Sizlere kahramanlığı sorurlarsa orası Gazze. في غزة دمروا كل شيء، قتلوا أكثر من 60,000 شهيد، جرحوا أكثر من 130,000 جريح، من بينهم 5,000 مبتوري الأقدام والأيدي. في غزة دمروا البيوت، دمروا المساجد، دمروا المدارس، دمروا الجامعات، دمروا المستشفيات، لكن غزة باقية. Kardeşlerim, Gazze'de her şeyi yıkıp yaktılar. Gazze'mizde 60.000'den fazla şehidimiz var. Gazze'de 130.000 tane yaralımız var. Gazze'de 5.000 tane kardeşimiz ellerinden, ayaklarından olmuş, el ve ayakları kesilmiş. Gazze'de mescitleri yıktılar. Gazze'de üniversiteleri yıktılar. Gazze'de hastaneleri yıktılar. Gazze'yi yıkıp yaktılar. Fakat Gazze hala ayakta direniyor. في غزة يحرق الأطفال على مرأى ومسمع من هذا العالم الظالم. في غزة تأكل الكلاب وتأكل الطيور وتأكل القطط أجساد الشهداء، والعالم لا يتكلم. هذا العالم الظالم الذي لا يفهم معنى الإنسانية. غزة تموت، غزة تقاتل لوحدها وتموت لوحدها، لكنها ستنتصر لأمة الإسلام بإذن الله. Gazze çocukların yakıldığı, çocukların yandığı yerdir. Gazze'de şehitlerin, yaşlılarımızın etlerini köpekler, kediler, kuşlar onların etini yiyor. Ve bu zalim dünyanın gözleri önünde oluyor. Gazze'de ölüm var. Gazze'de gözyaşı var. Fakat bunların tümüne rağmen Gazze ayakta. في غزة يموت الأطفال جوعا، في غزة تموت النساء جوعا، في غزة يموت الشيوخ جوعا. اليوم أكثر من 50 شهيد قتلهم هذا العدو المجرم، إنهم يبحثون عن طعام، عن شراب، يبحثون عن الحياة كيف يعيشون. قتل هذا العدو الصهيوني المجرم كل أمل في الحياة، لكن غزة ستحيا،
وستنتفض في وجه هذا المجرم بإذن الله. Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyorlar. Gazze'de kadınlar açlıktan ölüyorlar. Gazze'de yaşlılar açlıktan ölüyorlar. Bugün aziz kardeşlerim, 50'den fazla Gazze'li kardeşimiz açlıktan dolayı yemek aramak için çıkmıştılar. Fakat İsrailliler, Siyonistler onları şehit ettiler. Ve bu tüm dünyanın gözleri önünde ölüyor. Fakat kardeşlerim, Gazze yaşayacaktır. في غزة أيها الأحباب أيتها الأخوات في غزة القسام في غزة إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف وغيرهم من الذين صنعوا العزة والكرامة لنا جميعا. في غزة القسام داس بأقدامه الطاهرة رؤوس الصهاينة المجرمين. في غزة انتقمت المقاومة والقسام للأقصى المبارك، انتقموا لحرائر الأقصى، انتقموا لكتاب الله، انتقموا لرسول الله. في غزة العزة والكرامة. Gazze kardeşlerim, Kassam Tugaylarının, mücahitlerinin olduğu yerdir. Gazze İsmail Haniye'nin olduğu yerdir. Gazze Yahya Sinvar'ın olduğu yerdir. Gazze Muhammed Deyf'in olduğu yerdir. Gazze şerefin, izzetin yüceldiği mekandır. Gazze Kassam Tugaylarının temiz ayakları altında İsrail askerlerinin boynuna basıldığı tertemiz mekanlardır. في غزة صنع القسام ما يقال عنه المعجزات. في غزة صنع القسام الصواريخ. في غزة صنع القسام عبات شواب. في غزة صنع القسام بندقية الغول. في غزة صنع القسام قاذف الياسين. في غزة قتل القسام والمقاومة هؤلاء المجرمين على أرض غزة. جندل القسام المئات من قادة وجنود الصهاينة، ولا يزال يقاتل القسام وستنتصر غزة بإذن الله. Gazze'de mücahitler intikam aldılar. Kudüs'ün intikamını aldılar. Peygamber aleyhissalatu vesselama yapılan hakaretin intikamını aldılar. Gazze'li çocukların intikamını aldılar. Gazze'li mücahitler şu an füzelerini kendi elleriyle yapıyorlar. Mayınlarını kendi elleriyle yapıyorlar. Yasin 105 füzelerini kendi elleriyle yapıyorlar. Gazze'de mücahitler Yahudi komutanlarını öldürdü. Onların 100'e yakın komutanını gebertti. في غزة رأيتم هذا الرجل العظيم يحيى السنوار. وما أدراكم من هو يحيى السنوار؟ هذا الرجل الذي صنع التاريخ، هذا الرجل الذي قاد طوفان الأقصى، هذا الذي قاد الأمة بالجهاد والمقاومة، هذا الرجل الذي قاتل وقاتل وقاتل حتى آخر نفس. هذا الرجل رغم أنه قائد حماس السياسي لم يترك الجنود ولم يترك القادة، وإنما تقدم الصفوف ليلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا مقبلا غير مدبر. هذه حماس، وهؤلاء هم قادة حماس، هؤلاء هم قادة كتائب القسام، هؤلاء هم قادة المقاومة، هؤلاء الذين سيصنعون التاريخ ويحررون الأقصى بإذن الله. Gazze aziz kardeşlerim, şu an meydanda resmini gördüğünüz şu yiğitleri yetiştirdi, Yahya Sinvarları yetiştirdi. Sizler Yahya Sinvar'ın kim olduğunu bilir misiniz?
Yahya Sinvar tarihi yazandır. Yahya Sinvar İslam ümmetini cihat meydanına sürükleyendir. Yahya Sinvar 7 Ekim operasyonunun müessisidir ve Yahya Sinvar öyle bir şahsiyettir ki savaştı ta ölene kadar, şehit olana kadar, son nefesine kadar kendisi meydanda aziz kardeşlerim savaştı ve Yahya Sinvar kendisi siyasi bir adam idi. Gazze'deki siyasi büro başkanıydı. Fakat siyasiliği bırakıp hani derdi ya ben ceketimi çıkaracağım. İşte Yahya Sinvar ceketini çıkarıp cihat meydanında savaşa girdi ve işte bu Hamas'tır. İşte Hamas'ın liderleri bunlardırlar. في غزة أيها الإخوة والأخوات كل قادة حماس تقريبا ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى شهداء وعلى رأسهم الشيخ الجليل أحمد ياسين رحمة الله عليه وعبد العزيز الرنتيسي وإبراهيم المقادمة وبعد ذلك إسماعيل هنية ويحيى السنوار الكل ارتقى شهيدا وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. Kardeşlerim, yaklaşık olarak bütün Gazze'deki Hamas'ın liderleri Rablerine kavuştular. Bunun başında Şeyh Ahmed Yasin, arkasında Abdülaziz Rantisi ve onların ardında İsmail Heniyeler ve Yahya Sinvarlar hepsi bu uğurda şehit oldular ve şöyle dediler: Allah yolundaki şehadetimiz ne olursa olsun, hangi tarafa düşersek düşerim, bu bizim için önemli değildir. Sağa veya sola. في غزة أيها الأخوة الأحباب لن نترك ثأرنا وسنقاتل هذا العدو مهما كانت الآلام والتضحيات. اليوم يحاول هذا العدو ومن خلفه هذا العالم الظالم يريد سلاح المقاومة، يريد تهجير أهل غزة، يريد خروج قيادات حماس من غزة. نقول لهذا العدو نحن باقون بإذن الله ما بقي الزعتر، ما بقي الزيتون، وما بقي الزيت، وما بقي الزعتر، وما بقي النخيل. نقول لهذا العدو اقتلوني، مزقوني، أغرقوني في دمائي، لن تعيشوا فوق أرضي، لن تطيروا في سمائي. Kardeşlerim, Gazze'deki cihadımız devam edecektir. Allah'ın izniyle bizler beyaz bayrağı kaldırmayacağız. Düşmanımız bizden beyaz bayrak kaldırmamızı istiyor. Ve yine şu zalim dünya, şu zalim Avrupa onların arkasında, onları destekliyor. Beyaz bayrağı kaldırmamızı istiyorlar. Ve bizim Gazze topraklarını terk etmemizi, Hamas'ın kalanlarının da o toprağı terk etmesini istiyorlar. Fakat bizler o toprakları terk etmeyeceğiz. Cihadımıza devam edeceğiz. Kanımız o topraklara akarsa şöyle diyeceğiz: kanımızın aktığı topraklar üzerinde dahi Yahudiler gezmeyecekler. أنتم أيها الإخوة أيتها الأخوات أقول لكم ما قال ربنا سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فهل أنتم على استعداد أن تجاهدوا في سبيل الله بأنفسكم بأموالكم بألسنتكم بأقلامكم باعتصاماتكم أن تجاهدوا في سبيل الله من أجل نصرة فلسطين ونصرة الأقصى ونصرة غزة. Kardeşlerim, bacılarım, sizlere şunu söylemek isterim.
Rabbimizin ayeti kerimede buyurduğu gibi ağır ve hafif olarak Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Kardeşlerim, sizler bu cihada hazır mısınız? Kendinizi bu cihad için hazırladınız mı? إذن أريد أن أسمعها بصوت عالي. هل أنتم على استعداد أن تنصروا الأقصى، تنصروا القدس، تنصروا غزة، تنصروا أطفال غزة؟ قولوها بصوت عالي. Kardeşlerim, hepinizden duymak istiyorum. Seslerinizi yükseltin. Sizler Gazze'nin çocukları için cihad edecek misiniz? Sizler Gazze'nin bayanları için cihad edecek misiniz? Sizler Gazze'nin yaşlıları için cihad edecek misiniz? إذا نحن على موعد قريب. هناك في ساحات المسجد الأقصى، أنتم هنا في أورفا، ننتظركم هناك حتى ندخل المسجد الأقصى فاتحين محررين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O zaman kardeşlerim, bizim bir buluşmamız olacak. Bu sesleriniz bir şeye işaret ediyor. O da inşallah sizler Urfa'dan ve bizler de sizleri Mescid-i Aksa'da hürriyetine kavuşturmuş bir şekilde bekleyeceğiz inşallah. Allah'ın selamı ve rahmeti bereketi üzerinize olsun.